Качестволах онна куттала соқ соллар федеральный программанан ытык көл баяға улуус тахымнақ сол оңғыллан бастықы түйімеға түміктенне. Таатта автодор тәрілті бұлырыңыттан сағалан 7 километр солыр мөннәді. Участок начальнигынан баяға чаты Жоусмандаров ананан бер туыстық сирге үгіс үлені көрістілер. Бұ әркенге солғы кутар боры ылар табғыстақ сер соқ болан тейітчеттен тахынан үлеләділер. Баяға тиер сол жыл кемиттен тұтылуқтанан әлбәқті ұстықтыры өскетереді. Маскыналары трактор рыллан қасты әме қонын тиеллерден олық тоқтыр кепсейлер. Сол олық қорықтымыра оның тейі тағы үлеті сыдам сыйыра нәхелек экономическай сайдыдығар әметі хүкіз болуға. Хамилер қана дейін бұл ұғын жылларға анан ұтық күлі болақ бұдына трактор қатын әтәстан оңырады бетті. Үддетен дейін олағыта. Үддін оқсы батын дейін. Аны валла биде татаракта кайна аянна вапол iki taraktar kıstahına beha ayan iyete. Onun ayandan anu ol üstü konukka tiya konun ayan iyet. O kan tarta bu agaya halla gatan Ural masırıgıtta tüya alamatı banda ayah olur bu uravnu bihiske. Üstü gıtta konan olur bu. Jon boğa tiyan baran. Onu oldu o çodak ayancan ayan bulu, hüddak ayan bulu. Tuakka boşluğunu gıtta jon tiyan baranın ayandan bara üst kola hıtanısı. Onlardan udıtı tarafta kalınca abaratarıkini hostoğun otta takkanca halgı ayan bulu. İngilizden bu bihiganı ödületi bu kolu sol bar bollağına aspet keliyte. Anne bäbede ona tahar bıppet. Eppet arıbıt tuakput barata. Bıhıntı higga bara öp kaçı bolan heli olaq toqtudu. Hamil tığınlara, kendi üptenarsına, ülelere, ırahanalara, oluqaca kirenlere etler, onunla bir yere nebet. Bu bir iki hıllarını bütüyor diyen. Oto hol diyen haydı koruk tımıra olayı. Oleyen bihe tolu salatata, holun oruga hama bir hürün bolğam toptun durabıt. O kurdu bu kendike hıllarga ötük köl, tora köl holun oturdu bud, ötük köl debdirge holun oturdu bud. Эти муниципальные холдеры намаран үбиләһенә барта Москва федеральный үбинен. Оны бу билеген өтүкөл баягы холын бара эктеден битерди битти. Иненен бу республикаскай холтанарак сыттан 7 километрин бастыга тагын битерди бит. Өсө китап калла 11 километр. Очотур була баяга жонугар орыйын кинияр коракка тийлергер дачы хол бар болор. Уны хама чөй баяга хүрдө албак тыгайсыбытын продукциятан оғылдар, онына переработкалыр улахан сықты оңыр бұппыт, онның оғылы продукция бұл улус кейінер, республика кейінер, атын ұлыстарға тақарғар улахан кығы үскер, олата жон продукцията жүрдік батан доходтары латықтығар, дәқімен оңырықтағы бұл сол. Вот сегодня открытие первого этапа автодороги протяженностью 7 километров. Подрядная организация ТАТ «Автодор». Предприятие очень такое серьезное, крупное, готово выполнить и большие объемы. Вот осталось до населенного пункта 29 километров, еще 2 пусковых комплекса. Планируем мы продолжить строительство этой дороги. По федеральной программе будем работать за счет федеральных субсидий. Это уже на следующие и на последующие годы. Но в принципе здесь мощности у нас производственные имеются для того, чтобы выполнить вот эти работы. Будем сейчас работать с Росавтодором по получению федерального финансирования.